به پیشنگی دم پارتی استانبول کنفرانس آشتی و جواک دموکراتیکا نامنتوی تیل درخستن کنفرانسا کویریو دست پیکر و سبهجی بدومه جگلک ولاتان سیاست مدار اکادمیسیان روزنامه‌وان و مذاکره‌وان آشتی تبلی کنفرانس بون هفسروک انگشتیان دم پارتی تونجر باکران و تلای هاتیم اولاره آخافتنا وکرنه یا کنفرانس کرن دم پارتی لنافچه بکر کوی استانبول کنفرانس آشتی و جواکا دموکراتیکا ناب نتوی لداردخه کنفرانس ایرو دست پیکر و دروژان بدومه د آستا ناب نتوی د جیگلک سیاست مدار حقوق ناس چالکبان و پارلمنتر تبلیبون و پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیکا پشتی بان گاری بر آپویا 27 صبات دست پیکر و تجربین جیهان تین نرخاندن آخافتنا دەستپێکیە کۆنفرانسێ هەفسەرۆکێن گشتیان دەم پارتی تولای هەتیم ئۆگلەری و تونجەر باکیر هانکردن. تولای هەتیم ئۆگلەری دیار کرد کۆنفرانس لەسەر نیقاشکردنا ئاشتیە و گوت ئاشتی بخوازایی نایێ ئەو بتێکۆشینێتێ ji bo misogerkirina aştiyekî mayîn de divê gavên ber bi çav werin avêtin û divê helwesta Brêz Ocalan wekî helwesteke girîn guredîtin. Ez bawer dikim ku ev konferans dê di vî warî de tevkariyekî girîng bike. Tulay Hatimoglerî li ser rewşa Sûriyê jî ev nirxandin kir. Hikûmeta Şamê hewl dide ku pergala ku Kurdan bi gelên dinyên li Sûriyeyê re ava kiriye ji holê rake. Ev nayê qebûlkirin. Êrîşên li ser Durzî û Elewiyan nayêne qebûlkirin. Rojava tenê ne avakirina jiyanekî sekuler, rêzgariya jinan û Sûriyekî demokratîk e. Di heman demê de modeleke ji bo demokratîk bûn û yekbûna baweriyên cihêreng jî diafirîne. Bi vê wateyê divê rê ji bo vê herêmê were vekirin. Tuncer Bakîrhan jî diyar kir. Cîhan û rojhilata navîn di krîzekî mezin de newgote. Tirkiye di navenda vê krîzê de ye. Pirsgirêkekî Kurd heye ku 100 sala nehatiye behezkirin. Mafên Kurdan hîn nehatiye dayîn. Kurd 100 sala ji bo bidestxistina mafên xwe têkoşînekî bênaver dimeşînin. Azadiya Kurdan û demokratîkbûna Tirkiyeyê li vir pir girîngin. Ev pêvajo dê hem ji bo Tirkiyeyê û hem jî ji bo rojhilata navîn aştiyê bîne. Paradîgmeya demokratîka Brêz Ocalan çareseriyekî mezin e. Brêz Ocalan di navenda vê pêvajoyê de ye.